Ni undu wa wendi wake wa kuramata maria maturigiceirie na makiria miti ya kimerera na nduriri iria ikirie kuhuka, Turufena Muturi ni ambikite thabari ya kuhimbiria muti kwa hinda ria mathaa 72. Turufena wa ukuru wa miaka 22 atanyite kufuja rekodi yake we mwene ya kuhimbiria muti kwa mathaa 48 na itanya ria kuonia muingi fata wa kuramata maria maturigiceirie. Theuri wa Mbogo taunine ya Nyeri kuria mwiretu uyu ahimbiria muti uyu, na riu reke tunyitanira nake na njira ya imwe kwa imwe atutaririe haria mihango ino ikinyite ondu mwana fata wayo. Thengio muno Kamau nora nyamukira wega kuma ja ya wabici ya governor wa county Nyeri Mwalimu Mutahi wa Kahiga haria Turufena ahimbirie muti eno ni nduku ya keri kuma akiambiria mihango ino muthenya wa ira. Tukotukeneria nake na ni undu uguciririe kinyagia muingi wa county ino ya Nyeri uria ugiukite kuyonera hihi undu uyu matakirima kiona kwa hinda ringi mundu kana ona muiritu wa miaka ino gukorwo akihimbiria muti mathaa macio mothe atakuria ataguthie kahinda na atagwika maundu maria mangi mothe na magakiuka kuyonera hihi niki kiragituma muiritu uyu akorwo akihimbiria muti uyu na njira ino. Tukorukenia nake hiya gitwire hihi niki gitumite akorwo akihimbiria. Thengi muno guku ni kwa Inooro TV na notambiri na rito ria kuna ugitwire hihi niki kiragitumire ukorwo na wendi uyu wa gukorwo ukihimbiria muti. Maretwa makwa ni Turufena Muthoni na the defender our forests, indigenous forests, na the world record holder nijikite record igi. So kuenda kuhimbiria muti ni ndirendaga kurehe andu back to nature niguo mahonie meciria tondu ku hug miti ni therapeutic, but also ni dira tryaga ku help adu kwenda miti tondu adu ni mahandaga no kwina adu ni mahandaga miti no tutire na iyo culture ya ku protect miti, especially area indigenous, not to cut down mugumo na to replace na saplings na iyo sti sustainable. So todo ona goragwa gi believe that conservation begins with love. So niko area kuhada love kwa adu ya todo ona wahag muti ni ku fall in love with nature. Yeah. Na we imite maundu maingi muno gukorwo gwikara hoguo mathaa macio mothe ukaurirwo kaigua heho hino na ndu uyu urekata gukorwo ugithomithia muingi wa county ya Nyeri fata wa makiria hari kuramata maria maturigiceirie. Dina nyita hari makiria hari go conserve environment. Sijui dira nyita ndakuria tiriri maundu maya urakorwo gikari nona ta maguthomithia muingi wa county ya Nyeri na muingi wa bururi gukorwo makiramata maria maturigiceirie. Ni maranyita na ni mara embrace your culture nona ni igi haha todo ni mara relate wega muno todo ona points iria de maheaga ni points shira relate na maisha mao ta mental health ni umudu wote. Na indigenous forest adwa all the ni almost indigenous huko Kenya, so ni mara menya importance ya sacred indigenous trees. Yeah. Na hina wena miaka igana na ndiramenya uratanyita guthii kigomano gia COP30 kuria furuini wa Brazil. Okay. Dina miaka 22 ndiratanire 22 this year na ndirafati gukorwo ino record ya fati gukorwo ku Brazil hadu hetagwo Kilombo na ndirafati gwika solidarity with Kilombolas community na ndiralanite Brazilian Portuguese ya tuge kama huduma ige nao no ni dira betray ni Ministry of Environment no juge ni PS todo ni turabuga gari tore kitu tukimu advertise todo nera nyitanire na ithwe since March yako ndeithia na accreditation no rira ndirathire Ministry of Environment gikora maundu ni magarurukite na corruption nirathi muno ku thinie giona dikuhota kuthi in good time. No MCA witu haha Nyeri etago Fidelis ni araswapile badge yake no irari too late kuhota kuthie na gukinya wega na kurugama 72 hours. So igo niguo dream ya ku represent adu othe todo ndatometo na ni adu ige ginya ciana todo twina ciana more than 10,000 shira hibera ya muti dunia mzima na in more than 33 countries. So ndatometo ni adu ige
naona disability ona riu dakinya 48 hours nego blindfold for 3 hours as a tribute kwa andu aria maradomete Brazil no gumekira haha Kenya so nindirakarite murigo andu aingi na nimarafirira andu aingi tonie Thank you goganiri na umwe ore makoto magitwana na thabari na Trufena hihi njireno kana undu uyu areka urathomithia muingi wa kaunti ya Nyeri na njiririku Otogwo Trufena auga kuhimbiria mutire uhimbagiria mundu tondu ni umwendete kogwo ona ukihimbiria miti ronania wendo kuri nature na andu aya othe mokite kuona undu uyu na aria marona thini wa social media na aria makuona thini wa Inooro TV ni makuhota kumenya importance ya kurigitira maria maturigiceirie Thengi muno ni wakiiguira kuma kuri Trufena akiuga we areka nundu wa wendo wa maria maturigiceirie na makiria hari miti iria yakihandagwo hau kabere na gakiuga ati undu uyu ungirahanikire kuri bururi wa Brazil no urahanika thaici guku kaunti ya Nyeri na kuma guku kaunti ya Nyeri gicoke Moro studio ni ngetwo Theru wa Bogo na muhuri wa bica etagwo James Maina. Thegio muno Theru wa Bogo muna James Maina nundu wa ripoti ya emwe kwa emwe kuma kaunti ya Nyeri kuria tukwendithiria Trufena Muturi wa miaka 22 uhota